Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu makuru y'ibyasohotse mu bitangaza amakuru aho munyurira mu binyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda mubwira amakuru yasohotse mu bitangaza amakuru. Reka amakuru yasohotse mu bitangaza amakuru mu gitondo cyo kuri wa gatanu tuyahereye ku gihe.com aho cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti u Rwanda rwatangije uburyo bwihariye bwo kubaga umurwayi hadasatuwe igice kinini cy'umubiri. Guverinoma y'u Rwanda yatangije uburyo bwihariye bwifashisha ikoranabuhanga mu kubaga umurwayi indwara z'imbere mu mubiri hatabayeho gusatura igice kinini cyawo, hagasaturwa igice gito kinyuzwamo ibikoresho byabugenewe mu kuvura igice kirwaye. No buryo rero abaganga b'inzobere mu kubaga batobora agace gato k'umubiri bakoherezamo ibikoresho byabugenewe bakavura igice kirwaye barebera kuri machine, barangiza bagasubiranya ka gace kasatuye ku buryo wabazwa gashobora no gutaha mu rugo bukeye. Bushobora rero kwifashishwa mu kubaga ibice bitandukanye birimo mu nda, kubaga ababyeyi, kanseri n'udusabo tw'intanga tw'abagabo ndetse n'ibindi. Muri Mutarama 2019 hashyizweho imfashanyigisho izifashishwa rero mu kwigisha abanyeshuri mu kubaga abarwayi hakoresheje ubwo buhanga mu bitaro bya kaminuza y'u Rwanda. Uwo mwuga rero harimo uzagishwa ku baganga basanzwe bamenyerewe mu kubaga ndetse n'abatoranyijwe mu kwita rero ku ndwara z'imyanya myibarukiro y'abagore ndetse n'abagabo muri rusange ndetse n'abandi. Dukomereze nanone kuri iyi nkuru yasohotse ku gihe.com aho impunzi zivuye muri Libya zamaze kugera i Kigali. Impunzi rero zo mu bihugu binyuranye zisanze muri Libya mu buzima bugoye zageze i Kigali. Indege rero yabazanye igeze i Kigali ahagana isaa 4 z'ijoro. Abenshi rero biganjemo urubyiruko, abana ndetse n'abagore. Imodoka rero ya ashyushye, imodoka nini za bisi zahise zibatwara igashora mu nkambi baba bakiriwemo bagafashwa nk'impunzi ndetse bakarindirwa umutekano. Icyiciro cya mbere rero cyari cy'abantu 66 ariko u Rwanda rwemeje kwakira abasaga 500. Itsinda rya kabiri ry'izi mpunzi bashaka rero ubuhunzi mu Rwanda zizaza mu cyumweru cya kabiri cy'ukwakira uyu mwaka wa 2019. Dukomereze mu kinyamakuru umuryango.com aho mu karere ka Nyamasheke bagitifu bane b'imirenge bamaze kwegurira icyarimwe ku mirimo yabo. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bane baturuka mu karere ka Nyamasheke gaherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda beguriye icyarimwe ku mirimo yabo. Aba bayobozi beguye barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Niyonzima Jacques, umurenge wa Rangiro Twagirayezu Zakari, umurenge wa Bushekeri Ngendahimana Leopold n'umurenge wa Mahembe. Ubuyobozi rero bw'aka karere bwavuze ko aba bayobozi banditse amabara begura ku mirimo yabo kubera impamvu zabo bwite kandi ubusabe bwabo kugeza ubu bwamaze kwemerwa. Abayobozi rero beguye baje bakurikira ba meya n'aba vice meya, benshi beguye abandi bareguzwa mu ntangiriro z'uku kwezi bitewe no kutubahiriza inshingano zabo, mu gihe abandi bo bavugaga ko badagishoboye kugendana n'umuvuduko w'iterambere igihugu kirimo. Tukiri muri iki kinyamakuru kandi umuryango.com twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze aho mu byifite abana hakurikiranyweho gukuramo inda hagataha umwana mu bwiherero. Urwego rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi umugore usanzwe ufite abana 3 ukurikiranyweho gukuramo inda y'amezi 7 hagataha uruhinja mu bwiherero. Uyu mugore watandukanye n'umugabo we witwa Ingabire mu mudugudu wa Yorodani akagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza akarere ka Muhoza. Umwe rero mu baturanyi be yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru ko bamenye iyi nkuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bagahita bamenyesha inzego zitandukanye. Ni inkuru kandi yasohotse no ku museke.rwa. Umuvugizi rero w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku rwego rw'igihugu Modeste Mbabazi yabwiye rero umuseke ko uyu mugore hari mu maboko y'uru rwego ariko ko ku mugoroba kuri uyu wa kane babujyanye ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo akorerweho ibizamini bya muganga. Mubiri rero w'uru ruhinja nawo wajyanwe kwa muganga kugira ngo nawo hube wakorerwa isuzuma. Twerekeze mu makuru yo hanze y'igihugu aho ubwoba ngo ari bwinshi mu Burundi. Kiliziya Gatolika rero yatanze intabaza. Ni inkuru rero yasohotse ku kinyamakuru gihe.com aho abasenyeri Gatolika bo mu Burundi bashinje ubutegetsi bw'iki gihugu guhotera bikabije
abo batavuga rumwe. Ni mu gihe rero guverinoma yo ikomeje kubitera utwatsi, nyamara kuva muri 2015 nibura abagera ku 200 barishwe. Kiliziya Gatolika rero yamaganye ihohoterwa rishingiye kuri politike ndetse no kutihanganirana gukomeje kuba mu Burundi bwitegura amatora umwaka utaha. Ibi bije rero bisanga ibivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, dore ko idahwema gutabaza. Mwibaruwa y'inama y'abepiskopi Gatolika mu Burundi yasomewe abakristo ku cyumweru, hagarutswe ku kwibasira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gufunga abayoboke bayo. Abategetsi b'u Burundi rero basubije ko abasenyeri barimo kubiba urwango, ndetse umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye hashinja Kiliziya Gatolika kubiba amacakubiri. Umuvugizi wa perezida Nyamitwe yanditse kuri Twitter asaba ko bamwe mu basenyeri bahagarikwa ku mirimo yabo. Umubano wa perezida Nkurunziza na Kiliziya Gatolika wajemo hagatutse ubwo yamaganaga manda ye ya gatatu muri 2015 ivuga ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Kiliziya Gatolika ifite abayoboke basaga 70% mu Burundi, ntiyigeze rero ry'indimi ku bikorwa by'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Twerekeze muri Ghana muri aya makuru yasotse mu bitangazamakuru. Nanone ngo turacyari ku gihe tw'amaho batatu batawe muri yombi bakekwaho ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi. Minisitiri w'itangazamakuru muri Ghana Kojo Pongo Nkuruma yatangaje ko abantu batatu bakekwaho gucura umugambi wo guhungabanya ubutegetsi muri iki gihugu amaze gutabwa muri yombi. Yavuze ko kubata muri yombi ari igikorwa gihuriyeho no cyo kuburizamo ubugambanyi bwateguwe bugamije kwibasira perezidansi ku ntego yo guhungabanya igihugu. Abatowe muri yombi Kuwa Gatanu bari mu muganga ukora mu bitaro bya Citadel mu mujyi wa Accra, aho bikekwa ko inyubako ze arizo zakoreshejwe mu ikorwa ry'intwaro zo gukoresha muri uwo mugambi. Amakuru yuko hari abatowe muri yombi bakekwa ubugambanyi bwo kujya nabi ubutegetsi yatunguwe benshi muri Ghana, ndetse bamwe bashidikanya ku bisobanuro bya guverinoma. Ubusanzwe n'ubwo Ghana iri mu karere karangwa mu mutekano muke, usanga ari igihugu kirangwa n'umutekano. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika cyoborwa na guverinoma yatowe n'abaturage muri demokarasi kuva mu 1992, ndetse kiri muri gahunda zo gutegura amatora mu mpera z'umwaka utaha, aho biteganyijwe ko perezida Nana Akufo-Addo aziyamamariza manda ye ya kabiri. Twerekeze mu Bufaransa, aho Chirac wayoboye Ubufaransa yamaze kwitaba Imana. Jacques Chirac wabaye perezida w'Ubufaransa hagati y'1995 ndetse n'2007 yapfuye ku myaka 86. Umukwe wa Chirac Frederic Salat Barou niwe watangaje iby'urupfu rwe, havuga ko yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane haguye mu maboko y'abantu benshi be kandi mu mahoro. Ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa cyane, gusa yakoze amavugurura muri politiki, aho yakuye manda ya perezida ku myaka 7 ndetse akayigeza ku myaka 5. Chirac wayoboye manda 2 nk'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa yibukirwa cyane ku kurwanya igitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugaba ibitero muri Iraq mu mwaka wa 2003. Uburwayi yigeze kugira muri 2005 ubwo yari perezida bwamuciye intege, bituma atangira kugaragara mu ruhame inshuro nke muri iki gihe. Mu Kuboza 2015 yamaze ibyumweru 2 mu bitaro harwaye ibyo umuryango we wise umunaniro. Reka dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makuru yasotse mu bitangazamakuru, aho abadepite batoye ku bwiganze ko Trump akorwaho iperereza ndetse rishobora no kumweguza. Abadepite barenga 1/2 cy'abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyigikiye ko perezida Trump akorwaho iperereza ndetse rishobora no gutuma yeguzwa. Hari abadepite b'abademokrate 218 bemeje ko Trump akorwaho iperereza. Uwahoze ari umurepublike Justin Amash uhagarariye Michigan nawe yashyigikiye ko hakorwa iperereza, bituma abashyigikiye muri rusange bagera kuri 219, ni ukuvuga abarenze 135 bagize inteko. Ni nadusoreje amakuru havugwa mu binyamakuru cyangwa se yasohotse mu bitangazamakuru. Urarikire kuza gukurikira amakuru ku buryo burambuye ndimo ndagutegurira. Iracyari Ibicu TV, ukomeze kugira ibihe byiza. Nge ndi Ani Sabine Mukunzi.